Ma'am Bukrumzere doning Birbs Impact News ne Raj Nongthombam Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Ma'am Mutaram Nokchari Ngasitagi Manipur Sangai Festival 2018 Haugre Hapta Kangjibungda Union Defense Minister Sitaramanna Nirmala Sitaramanna Hodokre aduga Hariba Festival Sida Festival Sitongan Tongan ba Manipur Mapu Manga Hapta Kangjibung Lamoy Konangkong adagi ku Bisnu Buddhist ki Kebulam Jaw Mau Yauna adagi Kumalampak Sports Complex tongan tongan ba activities mayam galorena कोई टूरिज्म बुचापन अबगे तमक पांथोलिबा चाही अमगी नुमितरानी नवेम्बर की तारीख को माथुइदन कुंथ्रा फोप पांथोकपा मणिपुर सांगाई फेस्टिवल कुमजी चाही की 2018 की ngasi हौखरे अदुबो हंदकी फेस्टिवल असिदा सु तोंगान तोंगान इवेंट म्याम लेरी इवेंट म्याम सिगी मरतगी कोई इवेंट खरा खंगा चरगा हारिबे इवेंट सिंग असिना हंदकी सांगाई फेस्टिवल सिदा करम मकलगी अनौबा कोई फ्लेवर अमा पीगदुरगे करी अनौबा डिफरेंस अमा क्रिएट तोगदुबे हाबी मतंग सिदा खनने लगे नमतंग इम्पैक्ट न्यूज़ की स्टूडियो लिंक्स लेबिरी बसी joining us tonight on Manung Hutna Sangai Photo Festival 2018 की director Oibiriba Oinam Anand ne hamtada an butramokcheri welcome to the show, appreciate you joining. Also joining us mayamna headline star news ta ngarang ngasi mag ngarang dagi horaga haba tare ko impact news ngarang pijakre matana khraba Manipur ki chief minister na open mic te si sakani haba gi wafam mayam ngainari bani hari ba open mic sibu create Oibiriba handak chegi sinbi riba Cubeten Technologies ki managing director Oja Haobam Joyremba Tamo Joyremba butramokcheri welcome to the show, appreciate you joining too. And also joining us अखोइन हेक खंगपदगे याम मतमदा अदुम अखोइ संगाई फेस्टिवल दा अदुम एसोसिएट तौरगा लेरबा अदुग मणिपुर की वार टूरिज्म बु मियाम द हेन खंगनगदमक्ता अदुम सरु याबिरबा अदुम लब सेकंड वर्ल्ड वॉर इम्फाल कैंपेन फाउंडेशन की को-फाउंडर इब्रिबा तामो युमनाम राजेश्वर ने तामो राजेश्वर बस तामोक्चरी वेलकम टू द शो, अप्रिशिएट यू जॉइनिंग टू अहम क्वेश्चन सी आई आनंदगी लाक्चरगे फोटो हाइतारे संगाई फेस्टिवल हेक हौबदेन ngasi फौबसिदा अदुम हाइतारे एवरी एडिशन दा फोटो की वीडियोग्राफी की चाउबर रोल लई मरोइना फोटो की हातारे वन पिक्चर अमना कोई वाही लिसिंग अमदि ग मानना वांगांगी हाबी वाफम सुलेना बनिना सो आइसिदा हंदकी फोटो फेस्टिवल हाइतारे मामांग दरि मैम फोटो कामनो खना बा दि एग्जिबिशन तोबा दम थेना जे दु हंदकी सिदी कोई संगाई फोटो फेस्टिवल हाइताना वेबसाइट का फॉर्मली चीफ मिनिस्टर का लॉन्च तोदना याम चाउना संगाई फेस्टिवल हौद्रिंगाई दि मियाम द मसिगे अवेयरनेस पीर का मसदा रजिस्ट्रेशन का तोलगा एग्जिबिशन कम कंपटीशन कम वर्कशॉप याम चाउन ऑर्गेनाइज तौदुरी मसी सिबी बगी नुंगी वाखलोन से करीनो मसिना टूरिज्म द क्राइ फाउबल लिंक तो बिगदोरिबनो अदुगो अदो इदर हाना थमिरो अदुगा मखा तारक बसी करी करी तो बिगदे मधु लागसगी. First of all, I want to thank the government and the CM because he was very because we needed his approval for having this festival. And as far as you said about photography, yes, a photograph is more than 1,000 words. And photographs impact our lives in many ways that we at times don't understand, but they do have. And Akwina Sangai Photo Festival singing is one of the main reason being we want to provide a platform to young photographers in the state. So they have the required experience, they have the required exposure, so that they can compete not among themselves in the state, but they can also go outside and look for opportunities. We have lots of events that will be taking place during the Sangai Photo Festival, and one of the highlight is the master class. The master class will be taken by angam ngami mani de thamir ga hena koi audience yeng biri basingna hena digest tawang ngam dong mari akoi gi sangai festival sida koina manipur da leiriba photographer mayam jida koina platform ama pining ba manipur da professional ama oina leibe se koina competition je mapan gi competition to thengna dabni na koi gi growth se limit ama da laga dum lepkhiba aduna koina mapan da gi exposure mapan da gi expert por akan da moina masa matanda aije haijeninge kaino bada mapan gi mina tawrijina asine mapan gi competition na asi awang bada level da lay adu gi ju khallaga porokpa aduga second is to develop a professional mindset akoi sida aina photographer myam thingnai aduga moisina luhongba kapa natraga news ki kapa assignment se lawe lawraga su professional behavior professional pricing professional marketing haibadu leite adu mayam do akhina mapan dagi experience su pora ga interaction do tawre hadi moinu ju khitang khan bangamme hadi akhina lambi amma taineba this is a solution akhina asi makta
We are not saying this is the only solution. We are providing ki, okay, this is a solution, you can try it. Adugi khallaga akoina Sangai Photo Festival je sinbane. Sinba je akoina tawri je yam chaw na nam ke akoina sili je master class se Sumit Dayal na logdori ne. Sumit Dayal is considered as one of the finest photographers in the country, and he has been integral part of Delhi Photo Festival, India's premier photo festival, and now he's also plays a very important role in the Photo Kathmandu. And Photo Kathmandu is right now like the biggest photo festival in Southeast Asia. So mana master class logani aduna tana koi exhibition mayam tawri exhibition je koi na Manipur clubs ki ju tawri adudagi Manipur ki wedding photographers ki tawri akoi ki Manipur ki history ki we are doing 2 exhibitions amana Ursula Graham Bauer ki amana koi na image source tawba kari dagi British Council ka Royal Asiatic Society dagi adunatana Altaf Qadri, he is one of the finest photojournalists in the world. He has won multiple World Press Photo and Maje Photographer of the Year International Jutara bane. His work we are showing Russell Shakespeare, he is the finest photographer in Australia, and we are also showing akoina mapandagi photographer mayam je kawraga moigi gatang utpana taba akoina Manipur gi ju photographer je aduga northeast region da laiba photographer je moi ja koina exposure haidi kari haini to showcase their skill adu khallaga we are also showcasing their work also. Okay, local photographer gi ju ulle dagi northeast dagi Kunga Tashi is attending the Angkor workshop. Angkor workshop. This is the biggest workshop in Asia. Okay. Aduman attend tawdori bane, Adumaju live ne. We are showcasing his work. Another photographer from Nagaland is showcasing his work. Okay. And then we have Manipur clubs who will be showcasing their work, and we have Neeraj Priyadarshi. He will be showcasing his work. He's the national photo editor of the Indian Express. Okay. Magiju work. Adu mayam je koina haidi. It's not just about people coming and having a look at an exhibition and appreciating the art. We are also trying to provide a platform. Main focus is a platform pinning ba. Aduna photographer me amjana express toning ba moigi kamaina nam gani kamaina moigi career path to choose to gani to become a professional photographer. Okay. Exhibition se the photo si haidi masi hui photo festival haven in a festival is not only exhibition khata master class mein amsu aur workshop mein amsu aur maraduna exhibition ke lorana master class mein workshop yorobnina koi photo sika pag utpa khatana tana photo koi landam se dala jeri photographer mein amse ki talents in sisu uthok chabagi aduga mapandik lai ba guest koi renowned national and international photographer mein amse ki interaction torga koi digi skill amadi koi digi tongan but tips mein am logja hona bagi haitare lesson mein am phangona bagi tanjam ne haitare handagi Sangai Photo Festival 2018 se okay mathang sei oja Joyremba da Joyremba ta sege lamo akhui ji chief minister ne sei chakne hani chief minister first akhui ka haitare cabinet tagi registered to website Sangai open mic.com sida register to han ba cabinet minister haitare chief minister na tawre mayam da su appeal ki tawkin mi tuda website se launch to matam da probably aduna mayam da encourage to no gi tamakta yam sporting oi ba pasana moina sei sakani ga sum high born male adu mayam di look up to ini so idan SCM ne sei sakani mam ta ji gaidan adu si events yam no aido male kamai to gi no kari wakhalon da to gi no kitang haibi basically Sangai open mic si open mic itself as a it's an open platform hai tarega kuding maki koina chance ma pi bani basically maru iba koina silly program si Sangai festival se da yam samna hai tarega di koina masibau da live train si yang matam da kano si mi lag home turn out to ba lag mari turn out to ba se lag home turn out to ba hai tarega di mi se yang hai tare 1 out of every 30 people hai tarega mi kontra kuding maki na tra kontra among gi marak mi mamdi Sangai festival live have never that means aduki matik ko influence to wanga me have Manipur da leriba talents ang pane isai da dance jagoi da dagidi folk da traditional and so many things adum ko leriba angang sing se hakoli bangang sing si magi platform open platform ma leita ba masagi mamano sing khar punjala kanda jaga khar chala jagoi hek sargumba adagidi mamano am punjala tono jala kan isai hek sakumba adagi isai sakpo jo jiti laire karaoke system me am su lai then again masana dum practice to kan haibi chang chong am thugale hai tar
Sangai Festival si miyam pumana yingaba adukimatik ya influence to wiyaba acho platform mo oibnina masada Sangai open mic haiba jaga sa kuna platform pirakanda budding oriba artist andagidi amateur artist haitare mase akoina khaidok charisi isaida manipuriga english ka then traditional songs like ipom ko sidharuba ipom haitare andagi magic show andagidi ko stand up comedy andadi am tongnare so stand up comedy se kyamna keno ngamgado no khangde adaga some event kara then including dance sumaina koina program taruk si koina website da launch tawre honorable cm na he was very kind enough and he was very supportive haitare adukimati support obi mana ko honorable cm takbi basi website launch to matamda mi atai lamgi state singi cabinet ministers the chief ministers any event over the function over the isai sakna ko na yam nungai na tawe akoi su kedu to rido na hairaga man he was the first man hamba register to we haita ko websites da hozi pawda akoi sites da register to ri basi mi chamaga taraga taruk sure hozi pawda okay chamaga tarataruk se ko na 9 days 10 days events days spread out or kanda events conduct of the document awaba mo gidobi sida hena nungai do report se na Sangai open mics da kuna everyday nungtigi mi taraga dagina taramanga gi kuna amateur budding artists sing mo perform tawdori perform tawbus da ko gi pung thogat poina ko gi already star oiraba haitare ko myam se lakpiraga maybe good singers they will not sing afaba singers sing la kan isai chakadon myam di oh mas isai chakto mal khandoi ne ado ko isai cha oiba makoi to gi da si ngasai amateur artist oina live platform da nong na ka sari bangang sing se da advice people haitare admain tawna different forms da akoi oza ahal sing mayama akoi rising stars mayama already star over mayama akoi invite to kanda programs hi ma pung phaba adi ano wangang sing mam thola kan mi mayam sina attract to do su ya jeriba aduna already established or performer mayam lai targadi and they will mean people magi fan followers mayam lai na people mayam la kan mo se focus to bungam na baina honaba platform ne ado I think mathang chahi de amohen phajana to bungam gado ba okay ado hayeng dagi hogodori batung no open Sangai open mic si masi adum throughout haitare ayuk tagi haidin nungin matam dagi horaga nungdang bo tawdoi jala magi limited time haitare mayam yengwi ap timing masi kanu ne akogi pikraba koi hapta kang jebung stage da Manipur ama apumba ma showcase to ba jam awaba puram ne because Manipur de mana hai sing da hai thoi sing thoi da lai riba trades aduki mudi yamre scientists dagi doctors engineers dagi sanaba dagi handicraft handloom dagi isai sak dagi so many things isai sak par kan da hojik sarega ma pada to riba koi phenomenon kano achievement hai tare aduna pikraba koi hapta kan jebung sin da pull up se showcase to ba yadawni na akoina stage mayam sajan basu yade already we are going akoina lai si art and culture gi stage ma sam lai re adagi amuk atopa event khari stage mayam lai re aduna stage mayam am laksalakanda sound of hajanarkanda loima yai khaine pon lagadobna time slot se khaidong na re haita aduna open Sangai open mic sa koi nungti pung mari dagina taruk pau okay me tamarum gi mari dagina taruk pau every day till the end of Sangai festival 30 okay hayeng dagi hoga tari kuntra pau sida leptna mayam na koi gi Sangai open mic sida tongan makal gi talent sing flavors sing yeng ba phangani artist mayam ano tholoi mayam se aduga ari ba mayam su yeng phangane tari yam nungai ba even oidori open mic adu bo khujik mayam yam na expect to receive che mister ni sei sakpad ne mathang gi sei tamo shot la chang tamo khoi second world war gi findings mayam mai ga photograph gi horga tungan ba khoi phangaki ba polam mayam sing war da sin gi mayam sing display to ba khoi na mamang gi Sangai festival sin da zum thengna jakre handa ki festival sida karamba ano ba haigadra karamba mong da kitang different oidong mali to kamai to bi khali handa ki target se aduga hoju phog bese Sangai festival sida Europe sida gi masigi kana ba haigadra masigi benefit ta rakho gi maroina war tourism na sing ba mari pa war tourism gi prospect am chauna lai habesi maroina second world war gi strength ani Manipur miam na lawri madu gi am chauba contribution so second world war Imphal campaign foundation gi so oiduni kari happening karai phoba contribute tawre hoju box sida yauru bagi aduga am makata na yobesna karai phoba kana ni handak chen kamai to duri kitang hai first ras ki first question da han answer tawjige handak se akoina akoigi second world war akoina excavate tawba relics sing audagi di battle history sing dang natawa handak se akoina mamang da tawdri ba akoina first handak ki chahi se 2018 se World Armistice Day gi centenary neba haibadi first world war loi kibagi chahi chamsu mapukumo neba first world war sida akoigi Manipur dagi labor code mi lisingani ma double company da
mi chahunga yankhai mu ama Maharashtra chan gi matamda tha ki Europe da moi myam do First World War international historical epoch oiba si participate tawrui ba khoi gi ipa ipu myam do Manipuri myam do aduna handaki Sangai gi stall je khoi na moi dedicate tawe aduga moi gi oina tongan ba kaino board ama thamaga madu da yaw gi history tangka khara adagi di moina France ta leiring ai the British na nambi ramba photos ing myam ama khoi na hadak ut ka dori first aduna mamangi tawkiba Sangai da khoi na showcase tawkiba dagi handaki sina kitang twist different oi ba hai gadi asai khoi na First World War gi da khoi gi Manipuri jing chat khiba myam gi part ama khoi na hapchen ga doise sin anobo oi doini okay relevant khoi na kari gi dam ta hapcheli no harga handaki chahi je अखोगी फर्स्ट वर्ल्ड वार लोई की मोइन हलकी बच्चे चामसु मपु कुमोनेबा सेंटिनरी निना अखोगी हौरीबा यंगर जनरेशन जिंग दजु अखोगी सुंग बथंगो अमदा यावरु हैबगी अवेयरनेस तो अदु अखोइना पिनिंग बको अदुगा सेकेंड दा अखोइना हंदक की कैनो से थ्री फोल्ड हाइदा अखोइना टारगेट तोरिबा एम से अहम बद कैनो हरगा हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ इम्फाल से लाइव अखोगी ऑडियंस जिंग हाइगा अखोगी कैनो तो लाख इबा येंग लाख पीरिबा जिंग द अवेयरनेस सम पीबा खोइना सेकेंड दा खोइनी मणिपुर दा वार टूरिज्म की पोटेंशियल से खोइन हाईलाइट तौबा हाइदी खोइना बैटल्स मणिपुर दा थोक बैटल फील्डिंग हाइ बैटल जिंग की राइट अप इरगा खोइना इंपोर्टेंस हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस अदु कना कना करी तांग क्या दे क्या थोक नो हाइदो अदु मखोइन डिस्प्ले तौरी को थर्ड सुबदा ngसाइगी अखोइगी ngसाइगी जहाइगी फर्स्ट वर्ल्ड वार की सेंटिनरी ओइबदो लोइ खिबगी वर्ल्ड आर्मिस्टिस डे गे अदुगी इंपोर्टेंस तो नो अहुम सिने अखोइगी मेन फोकस है हंदकी डिस्प्ले सिदा अदु रिगार्डिंग अखोइना हौरई ngasi chahi 10 मु फारे अखोइना केनो कैनो तो सेकेंड वर्ल्ड वार इम्फाल कैंपेन फाउंडेशन की एक्टिविटी तो रही है मसीद लास्ट 5 years तगी खोगी वार टूरिज्म है होमेज पीब लाखिबा फॉरेनर की कैनो मसिंग जाम हेंगल लेना लवे सो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस खोगी थ्रू दगी लाखिबा और द 70th एनिवर्सरी कमेमोरेशन तौखि मतमदा लाखिबा फॉरेनर की टूरिस्ट फ्लो से इट्स एक्सोर्बिटेंट 300% जंप तौखिबा अदुन हौजिक एवरी मंथ एवरी ईयर लेप्तना अदुम होमेज पीबा जापानीज ओइरो ब्रिटिश ओइरो अमेरिकन्स ओइरो कैनेडियंस ओइरो ऑस्ट्रेलियंस ओइरो अदुम लेप्तना लाइबको अदुना वी फील दैट वी नो डाउट इट्स वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो बट अखोइगी तौम अखोइना तौबदगी मयाम अमदी लाखरे ना लौजिंग असि बाउतो ओके या मयाम काना बलेखरे तो हदकी संगाई फेस्टिवल से अनो बखर लेतोरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सेंटिनरी है मकोइन हलखिबगी चाही चाम फारपो मरी लेना कना कना चलुबा कना यावरुबा मणिपुर दगी हाइबना सिंगबा खंगनदोरी मियाम द यामना नुंगाइगदबा अदुगुमलबा कोई हप्ता कांग जिबुंगदा स्टॉल लेदुनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अदुगुमलबा कोई की स्टॉल से ओके मथंग से कोई आनंद लाचर के कोई संगाई फोटो फेस्टिवल की मखा चथरक भाई तारे की एग्जीबिशन अदगी ngसाइगी वर्कशॉप अदगी कंपटीशन हाय तारे अहुम जने या मरु ओइबा इवेंट ओइदों मान हंदगी संगाई फोटो फेस्टिवल कमाई कमाई ना कराई तो बदम कमाई खितंग हाइबिर मदस सी अहुम जिना तना खोगी इवेंट से अदुम खरा यामे ओके एग्जीबिशन नम लेरे एग्जीबिशन जिना खोइना कंगला लेरे कंगला गिदा मनुंगदा खोइना एग्जीबिशन याम फजना सेमी मनुंगदम लेरे दुगा मपानदा आइदी मी लाकपा मैम जे लोइना कंगला मनुंगदा चंगदा बुजु मी मैम यावे अदुना मोइदजु खितंग खोइना we want to showcase the work so mapando jo khoina exhibition khara tauri aduna tanai ngai hai gre master class then we have a series of workshops they are more on the lines of documentary photography travel photography and landscape aduga light and portrait which is very basic so these are some of the and storytelling sijina ko workshop series am le re sinatana we have a series of talk Ursula Graham Bauer gi machanupi Catriona child man masamag laga ma because they were the in many ways they were the first people who started documenting our history through photographs and they have always maintained a very close connection magi mother shu aduga Catriona ju Manipur yam toina lakpane aduna she will also do a talk on her mother's work अदु टॉक्स की सीरीज ता कोई ताशी की टॉक लई माना फोटो जर्नलिज्म की मतंग नंगांगनी अदु वेडिंग की टॉक्स लई अदु टॉक्स की सीरीज
ki next ta koina thami je beginners workshop beginners workshops in Manipur University ta tawdoba Okay. akoi ki talk se ju Manipur University aduga talk amana press club ta thamgaduriba aduna it's not just a single event that has to do with photography only multiple events because we want to reach to more people we want photography je matamama da DSLR paiba camera paiba mina taromme now photographs are becoming integral part of our lives everyone has a smartphone everyone has a decent mobile phone with a decent camera so it is becoming an integral part of our lives so we also want these people to come and share their photographs learn a certain skill set so that they can take good pictures on their own akoi ida laiba experts ma'am guests ma'am jida dentist amaji awe Arunachal dagi Milo Ankha she is a dentist by profession but she has a lot more followers she has like 25,000 followers on Instagram and what she is doing is mana magi lamda mana photography che khara masana ju tamjaruba aduga mana Manipur Arunachal da leba mi ma'am jigi history culture magi lifestyle do photographs ki through the Instagram the mi world ma'am gi mi da thado ineva so her work is a lot appreciated by lots of photographers I'm not talking about people by photographers all across the world so we want something of that to happen in Manipur also ki mi ma'am jina selfie kap gatan na tabako selfie dagi Manipur je it has a there are a lot of things that are unique to Manipur Manipur je da mina di polo insurgency harakani Manipur has a history of culture and tradition which is unique in itself I'm not talking about Sangai I'm not talking about polo I'm not talking about how we dress up but so those stories remain untold those stories mein am do koi manung da thijasum laigi but now we have a platform we have Facebook we have Twitter we have Instagram so we want people to come up and share their stories we are helping them to share their stories okay aduna koi gi theme je koi na story sharing je uri ne ba koi sangai photo untold stories ma'am Manipur da leiri ma'am se camera gi through the photography gi through the ma'am da yohanna ba wari ma'am se lithoksi habani adu bosri da yauduri ba keno ma'am se asai festival koi competition am zu lere workshop su leri master class su leri panel discussion ma'am zu lere aduna masri da yaubu ya ba eligibility hatra ma'am joining ba hobbies ma'am su lemdo male da professional gi type ta lere ba Manipur gi already photo dum capture lere ba ma'am khang da mi su lemdo male inong nong na changing ba jing do moi kitang pakat tong male si khoi chang ya do ja khoi di am dong mande ga khalam dong male ngase website chang yang ji Sangai photo exhibit photofest.com sida landing page kitang lum me ha tar thuna dhala lau ya di khara kui kitang yang lam dhen mai dong male mayam register tor ga la na duira register tor ga so on spot la ga register to ya dira kamai to kitang ha bi we want akoina pami je mi participants ya me khai that is what we want me participate akoina limit towning de so it's a free competition anyone can enter we want them to go to our website and register and like you mentioned page kara heavy oye maybe because we could not optimize it properly aduna Joyremba so we want them to register but in case if there is a problem and people me ma'am register to bodar nuaite khote lairadi akoina we will ask them to send the photographs to us directly aduga si ma'am je si competition je award jam chawe total 1 lakh rupees first prize the 50,000 oidorib ne aduga this is open to everyone but asi je Sangai photo festival manung da akoi event mayam Sangai photo festival ga preparation gi oiba yai adugi mayam du aduga tong oidoi ne ba aduga koi Sangai photo festival ki duration numit tarani ki manung da number photo oiga do sigi mamang da nam gi photo oiga within this 10 days the number within these 10 days and there is no restriction and any story any story any place koi gi cultural event camera so any camera smartphone na kap ji are so we don't have that restriction ki DSLR na kap ka dobne because we want people to participate we want people to you know try to learn not just to appreciate the art of photography but also to use it to tell their stories moina kari khalli kari pami okay
untold story mayam da khanghandriba khangba mathau taba story maya Manipur da masi mobile phone gi through da natra any isa da jaba camera ama sizinaraga handaki nimitara isigi manung da number photo sizinaraga masigi exhibition sida aduga masigi competition sida festival saru yabi yani havni open ni aduga Sangai fest Sangai mogi website si sangaiphoto.fest.com ne masida Sangai ga mayam registration to wibi yani havni event si tarik kuni thoi dina kuntrok phabu or mane akhoi event akhoi master class ne akhoi talks ne asi mayam jidi we are limited because we have guests who have to go back limited tame duga thamme aduga competition exhibition yes competition is open exhibition is open for 10 days aduga I kadam hayo class and discussions master class also has a grant of 1 lakh rupees okay aduduna koi selected candidates adugi process akoi loire hoji so we have 10 students who will be attending the master class and one of them is going to win 1 lakh grant. 1 lakh rupees okay yang nungai ba dum loba festival exhibition mo iduri ni okay makata nai tamojoro mamadi tamora jisu lak chake to break ta hanau jeki okay break yam thon jere ke impact ni sumen ta dun welcome back adon iduri se manung hunani 300 welcome back technical error khar lekre da ida welcome back adon iduri se manung hunani 360 degree analysis of news and events will be Raj Nongthombam Manung Hunda ngasi khanajari ba si ngasi dagi haukiba adu ngasi dagi horgan mitarani chumna November ge tarik kunthra ba pangthok tori ba chahi khudingi calendar event oina tarik November ku mathoi dine kunthra ba pangthok tun leriba Manipur Sangai festival Manipur ki tourism yokhat na ba dum na ba pangtholi ba festival asi ngasi dagi haughre festival sida yawga dori ba tongan tongan ba event mayam sing manung dagi khara machang oi ba event khar sing lakhot charga ngasi khanajarmani mathang gi sei tamojor midla changi tamo Sangai open mic.com da mayam register tawna yaure hojik se dum yeng program sing manung hunagi program sing yeng na es mesi torum phaine ga to busu yam do male ado registration sing sai mi yam lai have ni na regi no misu hayeng dei parga di numin mapani khatani leidi se numin mapani se pung ani ni khatani phangdui je slot se the artist yam yamak targa di adai du da kamai to bigen khan biri aduga khara mana register tawdraga su kudak tu da live ni yeng or matung da makhoi da su es masi di ai su haidi ma khangam da ya Sangai openmic.com na website am lere madu dai register ta wani han khangda ba information phangdo mi su dum yaw do male makhoi su yam genuine oiba artist ko ram da makhoi su perform to jeng tar gadi makhoi gi chance on the spot registration gi phangdori bra kari arrangement lai biri kitang haibi yam chume ngasagi open mic ki format se asing bagi di masi registration ta hondana ta basi asing bagi masi ta bam thok to bani open mic se de ngasagi platform se ma equipment darkar laiba basic of system kara thamakanda whoever comes ma se dum changa kanda ma na perform to buduni ta budu bu ngasagi toning ba mi se yam rena akune preparation am changba adagi preparation changba sina maram or kana koina registration to holle registration to or kan is the hojik se akoina lairiba 9 days this the event se per day da akoina maximum paris around 15 events hagadra or 15 programs hai tare ko adumaina pai 15 dagi hen gi tari accommodate to bunga moi aduna laiba hoji phawda laiba akoi registration tori basing si makoi da phone da wari sar kanda akoi interview ma cham hai tare it's not interview mak tin te da bu wari sar kanda confirmation ma lagu hai tare sidai sidai na matang de amna nuai ta bakara face tawe Manipur Sangai festival se 21st to 30th November oiba pot se phone toro wari sa matam se da angang ayamba se na hari se parikha tori hai okay exam to rihan exam gi matam ne ba koi season se aduna festivities plus exams adum kolai to we hornbill ga koi Sangai festivals adum compare to we but compare to hum thu en khale makoni so koi compare to na koi mo koi compare to ri hornbill festival gi di makoi exam loi gre ba sai da aduna akoi na aina yam honestly kano da koi gi sincerely kano da government appeal to ningi either calendar event ore adum pu calendar event se adum ohela kanda adum mani mama handon jani khara adum yagdo malen khale aduna either akoi exam system se CBSE gi pattern gi timing da puhat khiba ma natre hargana Sangai festival se khidang thengdara kanda December gi akoi gi Christmas mamang swaida roshan bitar gi ngai participation se adukki mati yangman hajariba aduna handak ki every Sangai festival ja kone yaujarak pada thengnari si Sundays and Saturdays aduki matik heavy rush ne adana 2014-15 da tawyo Sangai festival si board kanogi akogi festival gates de lathi charge to yaw gre hari ekta rush adana yaman gidana adana Saturday Sunday da rush le se kaino haita rak dinga sagi school gari ba exam le ba kangu sing si posa moe sina kitang budi thaido kre ado akoina hojik tawjaga dori ba si
register tawraba kangu singi di akoina schedule ama lera kana mo perform tawbagi chance ama lerani at the same time nasagi numit da laiba akoi gi leiriba mayam lakpiriba mayam sing sida so koina o kano akoi gi on the spot registration habitare la kan akoi wari otai sar kan da ma phagi heine ma sai heine haina khang tar gadi akoina dum khudakta somewhere fit to la kan perform to ngin khale aduna so hena nuwa ge do ma lenga sagi mangono challenge am oi ba adi on the spot mina kanong hang pa is it's going to be very natural hai tare sajana reba ngasai registration to reba kangu singu they would have been preparing yam prepared isai sa kangu isai tamam gani jagoi tamam gani but hek la ka to kangu du de yam natural ta ga dun hai je batare nungai ga do riba part amana ngasai gi perform to ga do riba akoi gi isinau singsi angang singsi makoi singsi observe to ga do riba mi khara dum lai ga do ri observe to ga do mi khara singsina akoi da formally informally habi re si sidai sida fazana sakpa fazana jagoi saba mimi fazan to wasing ja makoina pick up to gen haiba lady hai tare ko aduna asoba platform ne ain hai jaga do wasi mathang halak preparation khadang thiengi akoina department gi akoida siloi harak pase october gi tang 16 ta phang ba che ne aduga october gi tang 16 matung da gi di november gi first week sama koi pura mange because diwali chakoba adu da myam second saturday myam nanjin gre an honorable chief minister na akoi keno se masigi akoi website se sanga bi basi launch to basi november 15 dane hadi sanga festival tari ni pani khata ngai matam dane aduga hauji live response ak pani hai tare na kari guma akoi na masigi platform si kitang mangjau na khangam ba adu tardi ngase representation from other state other I mean district hai tare ko akoi Tamenglong adagi Jiribam da leriba then so many other atoba district leaders si hen participation si hen leram gadran khale aduna mathang chahi dadi hen elaborate ona silakanda hen chawba kano event amu oraga achobo India gi na leiri event mayam sing pick up to bigraga akoi gi miyam na masak khangba hana gi akoi art and culture polo adu da dagi hen ba diversify torokpa masak khangba state ama amuk orakani na asa tawi okay atubu yam hedi kitang matam khuyong no grab ne to khuyong tar ko hoji pawbu sida mayam amna apply tore register torok lere masi khoi loina ma adjust to ngamgadra ngamgadra habagi pakha phabuk leiri ni aduga on the spot registration so dum open tawni di takbir du maruina exam manung da khoi festival tasan masin ngarang masi matang da khoi discussion manu hunagi platform se dum khana jakhe ni mai mayam amadi hairi ba festival se da yawning na participate actively to bana to yeng kha torga sumadu phangoi da ba ari maduna he na mo da charang na phaw da mayam leidore adra adubu Saturday Sunday de lakpa ya habne duna Saturday Sunday se ka hena su chindong mari jiki sangai open mic se da interpret to zari yam nuksiba situation adum thengnai ngasai morning pung 8 dagi na hoji phause phone call se mathang thang tawbune adaida yam nuksire se baba da hanga khige bima da hanga khige haibase exam lai bin na school ka ga dobune na si yam thue aduna hoji gi leiriba registration se da akoina response awaited and akoi genoma akoi tabular format ama semdo thamje response awaited confirmation awaited haibase aduki matik khradum yame hata aduna horen bawa hala kan ma hala kan pung manga matungda amuka call to biro haira pum yam yawe aduna aidi festival se sina tam yam su lakini aduna next year dagide at least katang makha kum dabiraga hena nungai hena chawba hena mayam na represent tawba festival mo oigre na son khale okay matam je khang adjust to target December da to target mairo sing si yam youth hai tare naha sing yam phajana participate tonga mani involve tonga mani apne mathang chei tamo raiso da ke tamo hogi second world war gi matang silak ta Manipur gi miyam se hoi Manipur da hogi Japan war thoki Japan lan to gi hadana second world war se nixing na targa su tasengna information phajana leirabra haidi mu mayam se leina da bami khara da hairibu knowledge se leiba aduga knowledge se mayam de pito puju matho budi tai adu hauki ba sei khargi sangai festival sing da so dum saru yadno lakpiri handa su saru yabiri anoba information mayam purga se lakpiri takpiri adu hoji phobe se gi information mayam se miyam da yohana hona bada haidi Manipur de yam chawba yam maruiba second world war gi battle ama thokraga Manipur miyam da thoki di khanga phajana khangdana leiribasi hena khanga nagwe damakta festival da budi saruk yari adubu si khatang saruk yabani yadori bra lenga ke mai dagi natraga miyam ke mai kari tawum thoi kari swais de kari habini yam chummo wafune rasa phongdu pirse akoina ngasai akoida Japan la naina yam chawba international epoch ama khoi historical important oiba thogdo ama thokhreba khoi Manipur sida masi akhoi gi prithvi gi anisuba lanjau gi hai tare ko second world war gi yam important battle ne na su atopa foreign countries in nazu declare tawgram ne moi gi yam lu battle ne na so adon masigi kana ba si akoina
लवम जो थुए खले कैपिटलाइज तबम थुए खले अखोगी वार tourism chakut handana aduga battlefield location myam sing akoin mark tawbidana tourist lak matam da masida si thoki haib jing do khangna na ba plus akoina tour operators jingi tour guide myam se akoin semgot pus mathau tai moi the information pass down to mathau tai ngasai gi sigi battlefield sigi location da sigi thongdok thoki mi asuk sigi date asuk train asuk bol lan taw gimni kana khana gimno karam regiment khana gimno haibagi wari myam su pass down to important oine definitely khale aduna akhoi gi site gi di akoina akhoi ngasi horiba sangai festival sida akoina ride up myam ama thetana satra laiba or audience laiba myam visitor lai jing da akhoi gi historical knowledge ama pi bi ana bana akhoi display tawjari in the days to come we are coming up with tourist guidebook handbook myam laktori aduga akhoi article myam am su iri akhoi gi site gi tongam bada ko akhoi gi battles jing gi articles jing akhoi cover da su phongi webcast over kano jing da su portal jing da su akhoi thagat chari ko adu mainly adu lenga akhoi gi government gi maikai da gi su kitang initiative ama lohol laga akhoi gi masi tourism potential ji tap to wi ana ba akhoi ai request tawninge government da aduga akhoi gi khun da village da leiri ba war relics jing je akhoi preserve tawna ba masi masu tawhaninge mayam da request tawninge adu handa ki festival manung ji da tare festival de lang matam da stall on lem duni stall se da yam ba photograph aduga akhoi gi lenu dagi phang ba polam hai tare second world war da sin mayam adu display taroga lem duni aduga article irgal eramba ai ba ma pa bhai basi khoi sumba exhibition yeng bala ko da mayam se hoi pa budi pani adu tar ko na documentary film gumba natraga khoi skit gumba drama gumba act gumba to bu ya ba adu mat khudong cha ba de mayam da hena message je hon gina ba natraga khoi street play ge ta mi any humna second world war gi matang da wari liba bu era so something adu ma to bu gi khudong cha ba de lebi da bra adu da khoi lenga ki header lenga ki contribution help lor ga di hena hadi phangba lebi bra lebi da jal kan handaki sangai festival gi sta de khoi madu yaudre okay but live khoi gi footfall se no da 5000 plus footfall lai every day mamangi sangai festival jing da aduna it's a right time and right medium khoi gi live mi jing da khoi gi knowledge me am percolate tawna na ba khoi gi lai historical facts me am jo me am da awareness pi gi right platform ne khanjai aduna mathang da gi de khoi definitely rajna haibi de do khoi we will think over it aduga khoi myam kari to ya ge do khoi khanan jagi okay maram tan hai paske khoi rajeshwar ta ki base event se mamangi chahi su pang mamangi chahi se da khoi exhibition cha dum tawe exhibition gi plus hai tare sina ta bida khoi gi ani su balan jaw sokna grisi allied ka khoi japanese side ke ni aduna ari ba khoi gari myam vintage cars and jeeps myam sing ja khoi na akoina phajana semjal laga hai tare ko dagi mi myam sing se ngasai gi war gi magi attire magi uniform hai tare japanese side ki uniform myam sele dagi allied ki uniform myam sele aduga koirangai dagi na khoi kano si bawda ye kano red hill ball akoi nambol da lei se sibaw akoi mai bano ching ball se akoi rally ma chale aduki matik phajai hai tare ngasai gi ari ba gari myam si pareng liang kan da gi uniform myam tar akoi war gi type ta satla kan da yam phajaba kano oi gi tawda bu ngasai akoi na kano pangthok pi ba pangthok chari ba rajeshwar na pangthok pi ba war gi museum se basically akoi na war se promote one te war se na phatti hai ba pot war se na gi war there is no winner in war I akoi countries na akoi victorious oi have laite ba adum loser nga ta ne ba aduna akoi na taning se war gi museums da lairiba myam si asi na gi ngak tani war se phatti hai ba pot adu percolate to hon bangang sing sai adu gi mathak si da ngasai gi akoi sumang si da Japan kangu ga America I mean allied kangu se laga khana bi ri ne ba akoi tumina yengjari ne ba aduna akoi gi jaga si da Japanese side gi allied side gi makoi gi mathaudang mayam am leina aduga makoi gi lan soknar me ba makoi gi macha masu sing my grandson and granddaughters mayam sing na makoi gi lei hidreba mapang pu sing da lei kat palak pa dugi achoba platform ma aduna war remembrance tourism war tourism hai tar ga di
ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯋꯥꯔ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯁꯤꯅ ꯋꯥꯔꯗꯨ ꯔꯤꯃꯦꯝꯕꯔ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯄꯤꯕ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯑꯃ ꯑꯆꯧꯕ 3 lakh soldiers ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ 3 lakh soldiers ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯁꯦ ꯃꯤ 5 ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 15 lakhsꯅꯤ 15 lakhsꯇꯨꯒꯤ at least 1% 2% ꯈꯛꯇꯪ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯧꯕꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯗꯦꯟ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯒꯤ ꯁꯤꯅꯥꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯖꯒꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ Okay, yang fazaba wafum ngantani leghakna hairiba points sing sida miyeng thambi taragadi Sangai festival da suma dugi reflection ma have tare not only koi Manipuri soil de leba mi khatana second world war gi concept si miyam de yohana hona khatana tana masi hen miyam de yono hona bada nungai hanna ba haigadra hen lai hanna ba hen attraction phangna gi damakta mapan gi mari leina ba koi hairiba war sida yaw gi lebak sing gi mi sing ho yahon taragadi hairiba stall si hen mapung phawa miyam si hen changning ba ma phawdo male otherwise adum yamna fazana successfully how ki bachahi singda yamna mai pana chali ba dum laba second world war gi story adum oidoni mathang sei hoi anand lak chang anand handaki Sangai festival hai tar photo exhibition photo festival amas man yok Sangai festival da photo gi Sangai festival ama yaw buzigi wan to hai tar ga dikari odon khoi sigi tourism chakhon na festival am oidoni sida photo gi role hai tar tourism chakhot pasida photo gi su yam chawbor role dil dene kamai hai bini madu gi damakta khoi miyam jana sigi festival sida gi kana bal hodoni kari having ada jeta photo gi role in development of tourism see akoina lama ma chatpa kanda we take photographs akoina India dara mapan dara lam koi bacha pakanda koi photo name so photographs have always played a very important role in tourism akoi gi festival jida akoina sharing of stories se karigno have kanda we also want to promote our state we also want to showcase our work that is why we are akoina dugine Manipur macha akoi club me amna photo number picture ja akoina exhibit to wiri because we want Manipur da miyam lae mana Manipur gi area khudimak chapangamde ma loktak chakani akoi gi kangla koiraga more chalam baya duga hangini but Manipur has lots of places that are amazingly beautiful so photography if we promote photography in a way that is directly promoting tourism in a way because apart from showcasing the places we also can have like a photo workshop some kind of a tourism photo tours we call it what happens is that India da laiba mapan da laiba photography ju pamba lam ju koining ba moina laga koina moije Manipur gi lam phaja pubiraga moina photo ju kapa so there is direct link between photography and tourism. So that is what I have to say. Okay, photography amadi tourism yam chawba link lere photo mayam si yahon ba ma internationally nationally miyam da spread to hungi ba mathuk tari spread to matung okay Manipur da sum ba yam phaja ba mafam sing leibo ere masida su koina ton wari sang koina khangu do mayam khangbu ya ba mayam leibo harib sigi kaino si leitar ga dikhogi photographer mayam sina mo tourist oina Manipur da lakna ba yam chawba hadi tourism gi scope ma da photography tourism gi su yam chawba adi photographers singi yam chawba scope ma dum leini have ne tuna Sangai festival sita photo festival sigi yam chawba wan thok leini okay adu art and culture hai tare so sida entertainment hai ga sum ma yam sigi yam chawba role dum leini tourism sida adu ba khoi open mic sina kadai phau ba khoi directly magna traga su indirectly hai tare khoi Sangai festival sida na traga Manipur tourism sida kamaina khoi add on oina extra kari mateng pangba yai kari ka dung malena kari haibin ga da mase ina ahamba da thamjagi ba potone mase open platform ni aduna asagi masada di magi talent yauraba showcase tawning ga su leiraba tawbham di leitaba adugumba gi tanja ma pibani aduna makoi gi singse akoina khanjarisi makoi da platform gi stage gi fear ba adu kohan gi ba adagi mayam na makoi si ugra kanda asagi akoi event se akoi live stream su tawgani YouTube channel su lakani aduna makoi gi fan following amadum automatically laksarin haibitare aduna makoi da su encouragement ama lakani adagi akoina tokhaina invite tawjagadoriba already established singers and artists mayam singsina makoina tawjariba du yenga kanda tara kanda ura kanda loishalakpada makoi ngak phaminara kanda su akoi wari watai sahanjagani adui mathakta stage da akoi oza hanching establish orba kangu singsina nakoina tawribadu sumaina tawri phajagani sumaina hen taw thabak heno sumaina work taw haiba advice mayam am pibi gani haiba tare masigi advice piba si
ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯉꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯤꯗ ꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯎꯔꯕ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯕꯗꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯦꯃꯦꯆꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯩꯖꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯆꯧꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯑꯃ ꯕ꯭ꯂꯦꯁꯤꯡꯁ ꯑꯃ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯅꯤ who knows ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇꯨꯒꯤ ꯇꯔꯅꯤꯡ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯃ professional life ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯤꯗꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯕꯔꯗꯤꯡ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯀꯤꯅꯤ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯂꯥꯏꯐ ꯆꯦꯟꯖꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ Okay, life changing platform Sangai open mic. mayam tabi horo okay matang si second world war tung lapsai second world war Japan lan Manipur gi yam maro iba lan phamni Manipur gi wena su adugo malem gi ani su balan jaw da khwaidagi sathi ba dagi khwaidagi maro iba kogi battle am lai khian hainer bi Imphal battle ni adugumba mayam do ningsing ba stall ama hang do ni aduna si su yam chawbar contribution di mo oitor ni Sangai festival sida du mamang da gi su dum yaro lak ni na masi sigi kana bu sa dum phangyen de dum takbi de bu taseng na sigi stall sida khoi na saru ya basina koi Sangai festival sida natraga Manipur tourism da khoi na piriba direct amadi indirect benefit hai ga contribution hai da komai na yeng bi kamai hai be ni da di ras keno aina akhoi Sangai festival da purap toriba stall je ai akhoi gi mot ta masi it is a tourist spot ne lowi okay because kai gi no hai ta Delhi 5000 footfalls in a laiba mi jing je Sangai festival tau ngai ngai na ba ngang jing yauri ba akhoi da noi gi handak chu ut kadra gai na hai hangap ko so definitely ut kani lapio na khoi dum mayam da hai adu ngasai gi curiosity ni na war da le ba nongmai bom kari karam da gi di nongmai maru ke ge je curiosity ne ba u phang da angang jing je life to u bo ari ba por ma u do moi di curiosity le ni na it's everyone's mayam gi ka hetare ngasai gi I feel that yam enthusiasm amaga yongna satra myam lae adai visitors jing loi lae aduna it's very important aduga Sangai da su khoina chouba I mean footfall ma pi din ko mayam je Sangai festival yeng ba lai je akhoi gi war museum ji yeng ge na intentionally la ko su myam yauri ba aduga foreign tourism da su akhoi sugumba amale ram tourist spot oina moina gi type ta khalle ba di hata pangu ta uba da ba different oiba mayam da gi top top kano ma le ram du moida su amna nuwa excited oiba ko adu ma thengni koina okay koi stall ama ne chumna changu matam da forest koi foreign tourist sing sina adu stall oram da ba sidi tourist spot amagumna hadi information mayam hadi tamjania orba mayam le ram du tam koi angak pa ma phawi adu koi local natraga domestic leiriba koi visitor mayam su masida sang matam da hadagi changna gidam ta sem sarak leiba mayam su leibar madura masina directly and indirectly koi hari ba Sangai festival sida ma contribute tori habni yam phajo wa matani hari ba koi Sangai festival ki ingredient mayam si hapta kangjibung da kangla da Manipur university da toma mafam sing da hari ba numit tarani sida mayam na Manipur mayam soidong biragani ngasi sina just kari kari tawdur ge komai tawdur ge habgi mayam da information kanang pija bai wani yam noi jeng ngasi manu hunagi discussion se lebik tana koi gi tamo raiso tamo Joyremba adigi an limbir dong ngasi thom siba thawa happy khibam dum kum phan bi dum taru bi sida amu khana tha so punuk cheri appreciate your joining thank you masida ngasi manu hunagi thorong ngasi gi research sekram to bi ko khan bi agani koi mail id impactvnews@gmail.com natraga koi Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to virga comment am feedback tha bir piagan well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off kurumjari